Ja, we zijn natuurlijk heel erg vereerd geweest vandaag met het bezoek van het Koninklijk Paar. Bij aankomst hebben we ze naar ons nieuwe winkel, een nieuwe museum geleid. We hebben daar een stukje van de geschiedenis verteld van Aruba, het belang van aloe voor Aruba. En een stukje productie laten zien. En we zijn volgens over het veld hier gelopen en we hebben daar een scrub experience gedaan, zoals we dat ook met al onze klanten doen bij hotels, etc. Heel mooi, interactief en ontspannen bezoek van het Koninklijk Paar. Prometo que nós estamos nós probesinho ele como tá corte blachi de aloe, naturalmente nós estamos na Aruba, dus nós conhecemos aloe. Mas de duas partes é parte de scrub. Dus nós temos como trazer scrub dus de nada basicamente usando produtos de aloe e algo na minha paciente, assim depois também ora na back na Holanda of onde quando tá na paciente traz scrub ora. Te pregunta nanta tama standard iba lotions lang kunos ta usa din nos scrubs, nos ta usa nos best-selling lotions lang, dus seita special care lotion anto lotion kunos sa bailansa aqui para tempo ku yama coconut island lotion, seita brand ku simino terra nos koning tata usande anto sim, dus sei nos ta incorporado nos scrubs lang como gewoon algo extra, vamos nang nos produto nang de Aruba Loe. Terek, minsan vários viajes com turistas, né? Constantemente para tudo não rondleiding. Tá echt uma experiência única tempo vida seguro para tá tem para lo cual para repetir todo dia. O mês será assim, pero para o bem é especial. Sim, vamos já, tá honor grande, mas nem me queira tá por meio último biame le everyone ever para bigonan, dus mas nem kunang overzemen para mim assim ele kunang, já, sowieso me lo bisa assim, dus pero tem experiência tremendo, mas já tá once in a lifetime, dus mas eu gosto de ver, vamos lá. Nervio? Na começamento, ora na chega, não tem só micro, nada bate sobre, beco na sinta que não, com, passando só ande dilante nos mesmo, de passando na calmurato, passando tu coisa ali bom, então já, mas nem que nem na bai, tu coisa ali tremenda, e a mim colher assim, meu trabalho com os por. Contento sim de experiência de hoje. Claro, mané terra cabeça tá algo único, tá algo também que mané nós também ribo conosco para também parece nos vida, passar conosco para experienciando, macme algo assim, e é gewoon een honor grande para portar aqui na representando Royal Aruba Loe também. Bijzonder ook met jullie koninklijke predicaat die jullie nu kunnen even op jullie naam dragen. Ja, we hebben de mogelijkheid gehad om de koning persoonlijk te bedanken voor het predicaat. En ja, we zijn natuurlijk ontzettend trots op het predicaat. En nu samen met de koninklijke familie hier, ja, de kerst op de taart van een prachtig jaar.